Moje iskustvo da puno više ljudi voli posao koji radi. Samo nisu sretni baš sa svim okolnostima na tom poslu. I onda često zapravo završi da rade posao koji ne vole. Moja iskustva su da kad ljudi zapravo vide, aha, možda mi se ne sviđa, ne znam, ili jedan član tima, možda nisam najzadovoljnija sa svojim menadžerom, možda je trenutno stresno razdoblje, pa moram raditi prekovremeno, ali to ne znači da radim posao koji ne volim. I vrlo često kad ja ljude izazovem šta biste radili, pa radili bi isto to, samo bi negdje drugdje radili. Ali to ne znači da rade posao koji ne vole, nego da neki setup oko tog posla nije najbolji i to čak može biti vrlo trenutno. Tako da mislim da treba sa zrnom soli uzeti statistike i brojke iz tih statistika. I zapravo možda je za svakog od nas dobro da se pita, ok, a što ja to volim raditi? Ili što volim u poslu koji trenutno radim? To je jedna, NLP je isto tako, dakle ta promjena perspektive, iz kojeg ugla gledam